JOsch Production YouTube channel kan lawm o vuin hi February ni somni ani a kum sangka zakwa somriat pasari vuin ni anghuna khan Mizoram chu state puitlinga puani in vuin state day voi somthum palina alo ni le tareng mai kan channel lo thlir tu zong te state day chi bai kan buk vek cheu tuntuma hian state day pualin thlalak le video sang kan thlir ho dona chumi ma chuan he channel hi i voi khat enna alo ni ilo chuan khongain i du zong te ani chuan min lo subscribe sakvela notification bell kha me thei lo sham bokla like comments le share min ti sakani phei chuan kan lawm ngotang ole kan video wa lutan to ang o saphoina min ro thom pa kha chuan Mizo te hi zo khwa din mun in chen them le i zonna thumun kha kan ni a chuti hun lai chuan kan Mizo te nuna khan le ka puin mun poimo tak at sangani kan pi putin phai an zukrun fo wangin sangka zuria somsari pani khan sap anron chhota a he thlalak i mu ang hian ka charbulad longding lusai hills pana sipai phur chhotur ani kan pi le pu abikin sailo lel ho khan ram ho hi antina hle thina an sairam chwana ram kha an hum hai hur mai thin ani khati hun lai khan sakap mi le ram vasal te hi an nai sang the em a an ko chwa te chuan selu an tar tha zelani kumpinu sipai an ron lo chhota mahse kan Mizo lal tenin rimna an siam hnuwa anti tur anti zo in an kir vele meya lusai tenin rimna an siam atanga kumsom pariat avele chuan kan lal ten an mani nek tu phai vai ho chu ne kan ngai ti sha in an zukrun le tafawa chumi tum chuanin Mary Winchester po an zukman tel hialani kha Mary Winchester man ani hnu khan min oplen tumin kumpinu sipai chu an ron thokle ta rup mai hi sangkha zaria somkwa a kumpinu sipai te chuan Mizoram min rot optuma an ron thok chuak lai ani chung sipai ron thok te chu manruwa an ni that ema wangin le sumle pai an ni boxia wangin khin phak rual ani lawa lalte tudolin zoram chu an uptanta ani ti chuan kumpinu sipai te chuan sangkha zaria somkwa khan changsila kul an siam tana tin sangkha zaria somkwa vek hian aizola kul an sale bokani hi sangkha zaria somriat pakwa larke khonwaya outpost an sakchu ani tin kumpinu sipai te hian sangkha zaria somkwa vek khan thuklai Burma a Fort White an sale boka tin sangkha zaria somriat pakwa le sangkha zaria somkwa vel khan nungleya kul an siam boka darzowa Burma rama hakha lu chhona khan kianga kul an siam le boka ti chuan kum sangkha zaria somkwa paruka lal kai roma an tuplom khan kan ram chu Crown Colony kan lo ni ta a sapin min opin Union Jack noya kan kunta ani una local zela Japan ral an lo lian zela Mizo lal tele colonial rulers te chu Japan epturin anin tua ta ani kum sangkha zakwa somli pasaria India chuan independence sakmua Zorama iro Burma rama be emo independent ram ni thula awangin
kum ni chung chu Independence Day lawm na a lawa kum sangkha zakua somli pakua a alawm na aizola a ve ta chau ani sangkha zakua somnga pakua khan Mizorama mau tam tamin kan ram anuaya asam sukarin bu fai sema jeep somruk zet mei chu chunga tan chuan aron chupa he tuna thlalak kan hmu mek hi tuna governor bangla so ani kan ram chu zalen na sualin sangkha zakua somruk paruka tangin abuaita namsipai anlo chuaka thisin na satakin alwang boka sangkha zakua somsari ram chantura namsipai te ma muam East Pakistan ram chantura namsipai China contingent Yunnan China kum sangkha zakua somsari pania Mizoram chuan UT kan hmuwa alom nan lamwala mipui an pungkhom chiam mai ani tuna kan hmu mek hi Mizoram Governor Masaber SP Mukherjee ani a World War I laya French Rama sipai kal veteran pu sai hinga inchibai lai ani hi sangkha zakua somriat pakhat pulaldengan namsipai te army camp Bangladesh inspection ani mek lai ani kum sangkha zakua somriat paruka remnale muanna alo thlengta aman atam ema nunna igimosa kan hlawa thisin tam takin alwanga hunthim cha alo kyangta Mizo te chu zalen kan lo ni ta namsipai le ramtana nunna hlan ta te